Karong gabi na ipalabas ang bagong drama anthology sa inyong kapusong istasyon nga pagabidahan ni Asia's Multimedia star Alden o kapusong Jasmin Curtis-Smith. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. All new ug one of a kind series ang idalit sa GMA Talibabad sugod karong gabi ang drama anthology nga I Can See You nga dunay upat ka mini-series din managlahing istorya ang ipalabas matag semana. Unang ipalabas ang Love on the Balcony nga pagabidahan ni Asia's Multimedia star Alden isip Gio ug Kapuso leading lady Jasmin Curtis-Smith isip Leia. Maganda yung story niya. It's a story about a wedding videographer and a nurse. Moral of the story, in an uncertain world, in an uncertain time right now, meron pa bang time? Is there time for new love? Parang meron pa ba tayong panahon magmahal? Gani, doon na say hugot si Alden sa istorya sa series. Ang love walang pinipiling orasin. Regardless of the circumstance, love will always find its way to people na naghahanap at gustong makahanap ng mamahalin. Makauban sab sa maong series si Kapusong, Pancho Magno, Denise Barbacena, Sheer Valdez ug uban pa. Busa mga kapuso, dungan natong atangan ang I Can See You series, Love on the Balcony, sugod unyang alas 9:15 sa gabi, pagkahuman sa Encantadia, dinhilang sa GMA. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.